haini hai norno lam sogo puila no kaisa kok norno share khainai abonke je bilex nei application tongmani je jaro tabuk norok install khaijak tongo atirok hingkai norok ungkodi tamnani kisa wait khadi aro kisa server maintenance choli tongo hingkai apps no phunogribani ikomo tabuk rang o jaga add khaijakani 515 taka February recharge tabuk yangui tongkha bagai norok rang tabuk add tak khaigani hangone bar try khaike একবার দুইবার তিনবার চারবার 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 বার ট্রাই খেগা ओमफ्राय abono norok relax abo tabuk rang একটা খেগাrai server maintenance choli tongo ano whatsapp tei ang bobai customer bai kok salaika nangno phunogribano ihi oro sawo dear user relax currently under maintenance we request kindly try again after 2 to 3 days thank you for your patience ni saw ingke tabuk जों mobile nailainai abon bagin aro rang eta khaigara di ingke जों mobile iPhone 13 4GB 128GB grade C plus 22840 taka ingke oboni condition bo bahai battery service camera glass broken asukno mane khe norok saimandi norok 22000 taka baino norok kaham condition Apple iPhone 13 manai mano 22840 taka bai sudu camera simi kisa ungko tamnani broken mane kisa terajak manai tei battery service ama hainka mobile hingangkai obo hingangkai single mobile nge photo korido battery service ingka heavy scratch glass panel damage nang back panel ma paltoknai ama haita back panel paltogi paidi bujigada nongobona hana hingangkai hingka amon bising kaham condition hana mo chungui tongangkai grade B plus so hingangka naidi norok o jagao bini condition bobahai grade B plus rok hingangka sik sana nangya condition pura fresh condition mannai condition hingangkai naidio jaga norok nugiman kana QC report o কোনো change kroi kicha scratch tongnai ama haita gamon bage ang norno recommend khainai norok nahana hingkai obo 25910 taka obono norok nahari mano ama hai hingkai tebo tong grade C tongo hi 21720 taka hingkai oboni condition boba hai obo hingangkai BC image blur battery health 80% hingkai jodi norok obona hana musungkai nahat mano obobo 21720 taka iPhone 11 10210 taka iPhone 11 copy screen obo display paltokjak Vivo V27 8GB 128GB hingkai norok obona hana hingkai grade E ni obo hingkai 6190 taka hingkai Motorola Moto H60 Pro 12GB 256GB obona hari mano obo jottono kaham iPhone 15 Pro 256GB obo 49630 taka nugiman kana obo nahari mano tamo condition hamyanga naidio bobo kisa hamyangkai camera simi besekangne hamya ni so camera simi nang paltogi mana hana te jottono kaham 15 Pro nang kun dino second hand mobile degano usuke manglak 49630 taka ama hai hingke aro tako kroksa comment khaika jewel official Dara Galaxy A54 namni belai kheno kaham mankha 100% EMI rok nai manai de EMI lekrui Galaxy iko te kaisa model sekango kroksa bukuk na haka
अब Samsung Galaxy A15 mo same model bini price sing nangka 7,450 টাকা nangka pura kaham no phayo copy screen mane display paltok ja obo Samsung kali na 처음에 phone Mungkin ID norok mungkin tia kaisa tongo jaga OnePlus 12R obo 23,000 mungkin mo khai Samsung Galaxy A15 5,680 5G mobile iPhone 15 Plus Grade E ni ID 20,200 টাকা sih 15 Plus obo jadi norok na hana mungkin na mano aboni bagai kuno wana na nangya grade ni bo order rejak tongo nong nang live proof nugan do bo grade ni na hawa an yang tui kaham no phayo kaisa kaiba kisa display rok paltok jak ki ko grade nog nubi mankhana mo plus mo silsoro sok paijak ang moni video tui phene dakti no mo bor sok na iko silsoro sok paijak 10 tarikh mannai obo ओमफ्राय abo iPhone 7 128GB ओमफ्राय ujeta iPhone 11 Pro mo deliver wngkha nog nugi mankha deliver iko iPhone moni video full video je nahanai aborok ano rohor yakho abon bagai ang video sonamai angi tongkha ओमफ्राय ko OnePlus 10 Pro 5G obo E plus grade ni nugi mankha norok okay Google Pixel 7a nadi iko jara Google Pixel hamjak nai rok ओमफ्राय Google Pixel norok jaga naidi bini QC report norok jaga nugi mankhana screen copy ongko Vivo V27 6190 grade ini mobile bo bahai kuna di kaham no back panel no phunuk nai
Anbagi grade bo na harimano kaisa kai moni hinke return gri abo kaisa muitunarok di bini QC nai di 14 plus tongo 19,940 টাকা 16 Pro tongo Pro Max 13 Pro tongo grade B ni 34,490 টাকা camera unknown camera kisan disturb nai mane camera paltuk nai disturb tongya change mannai unknown message painai camera ni tejo to parts kaham bini condition bobo hainong phunugana naidi ko photo omong dai kakrang color ni camera iko nog nugui mankana camera not iko naisini obai ki message painai o mobile na harkang gai 15 plus tongo 27,920 টাকা grade C ni 15 plus ombo camera unknown screen unknown amahai photo naidi ko white color ni starlight color hino nugui mankana okay 8 plus oko tongo grade D ni abo kori 15 iko 34,840 টাকা mane mo tongphano nukjagui tongkha tamni bagibo 13 tongo 20,560 টাকা 14 Pro amahaita okai mokai warranty jak mobile 15,000 eba tam tong 11 tongo warranty 6 month warranty obo Samsung Galaxy 10 obo warranty 6 month Oppo Reno 11 6 month warranty Galaxy 21 S21 FE 18,340 টাকা fair condition iPhone 10x Max 4GB 64GB warranty gonang Oppo tongo Oppo paijak Redmi tongo OnePlus gray jara 12 hamjangnai rok 12 to tongnai nengana 12 ko engke stock o bisi phaiyangi tongkha Pro tongo এখন nukjangi tongo de tamjani nukjangi tongkha angte saribai phaipin tangi hingke net ke sulungi tongkha sukno hambai nahana hangke norok ano WhatsApp khaidi 76280358